Ivy Khamoi Wustila view shower. Itu tu church ase. Sob to dikhibo na paribo holebi ito ek side lai dikhai di ase. Holebi ito longwa side aro alop opor bra loa la view ase ito. Nazal side bra lo ase ito. Very beautiful. Sorry, ekdam alag-alag sorry. First step ala course. To bra ina green view to ekta bijite ekta dekhibo. Ito niche rasta bra chaile lainong bi jabo pare aro to lahe fle jabole rasta bi pabo. Itai Wustila phitore pongche ase. Itia nutula ground pongche ase. Ground la surrounding han to ina ase. Yate ekta junction te pongchi sabo. Church fle jabole la rasta ase. Ito left side ito fle to by dekha ito fle to school aro ground purna rasta te jabole la ase. Aro itian yade niche thakha to ito longwa bra hala rasta ase. The end of road is up to Khamoi village. So from here there are many more villagers to visit, but there won't be road connection. Yate bra ito paidal mari ginai ito langkhu chabo langkhu brabi aro alag la busti tibi nai chawle ase. Ganglai area kwate to rasta to aro na pabo. Ito ane yate bra cha tem to mukhan iku ito transport communication la expectation nai. Ito ase Myanmar government la school to. Ita to class 9 NGO khan ito MAM koi ito Medical Action of Myanmar ito khan ahai ginei itia yate school te patient khan mati gine ta khan treatment di ase. Itia dekha signboard aro school to ito ase. Ito to morong ase. Khamoi Wustite morong to soida thakibo. Holebi ito opor side la morong ase. Ito log tram ase. Sob la morong te log tram thakibo. Ito church la rasta view to ito ase. Itia mukhan pongchi ni sabo. Aro itia chutu rasta ito khor la niche de cha to akite kwa nisna ito paidal la rasta ase. Akite 6 morong ase kwa to ito second wala ase. Khamoi la Wusti sep to bisi via ase. Apare aro niche to inenga ase. Flat ase. Holebi ito sob to dikhibo to na paribo. Ito rasta to niche bra ito church ta hawle la rasta ase. Khamoi la nutun church ase. Under construction ta ase ito. Phitoro ina ase. Itia main phitore to pongchanai. To step to uthule la. Ito ase phitore to. Ito ina ase. Ito pastor quarter bedroom ase. Aro flat ole ito chuka ase. Ito alop niche te tina kala dekha ito wi morong ase. Ito
tinta wala morong ase. Itu women leader la quarter ase. Aro itia dikha ek side dikha itu tu achikali service loi thaka khamoi la church ase. Aro itu church usora thaka itu angla house ase. Itu khamoi wusti la last view hobo itu nature shala ase. Yate tina nutun dikha itu bi morong ekta ase. Itu number 4 wala ase. Aro itu usora alop kala dikha tina purna kala dikha itu bi aro ekta morong ase. Itu number 5 laga. Itu bi number 6 wala itu bi morong ase. To khamoi wusti te soita morong to itu ase.